Ia jisya gila ada kum kerja penting ya dari report ke crown walk juga ya dari belum barok. Dari din kataru kila involve yang i haki komiti haki ji kundo ki babon sen hakoti. Kumban yarap ia kini ki argur ki chief minister pan sultu bansim ya ke decision kemudian bahatam. Tinggi lahap ini kundo bun sen tam mengagum chairman juga komiti ban kam ya consult kam ha bunsin haswa ba itsi make final decision hakene gele ber jonki arngot ki chief minister ni ya don lang hiro ki komiti mereka ya don lang te ajinsya ka komiti jungi nakleng ka regional komiti juga west ka sahil kala dep na du ko submit ka report but menne pede chief minister isu ngau baka long ka baron kam nomor babon ki member ki simla yo lap dia don kan berngih ni komiti harap te issue advice on kabaran kam ban brief hakini ki para member juga ni komiti haswa ke bagian ra hadin bagi la isong kabinet ne ban ra no ya ka report ban le shadil hi la sai ban le kendo ya union home minister te kedi kata ya ka bamne ngala haban khat ek ji kendo di kategori membakar baron di babun kimdan kismo thoro bakam desu ka nogo bagin sim decision de kasu deitang ke jingkwa ni kendo ban brief ban sutho ya ka ya ka bangi la sim ya ka final decision halor jo report ya ki bala submit ya ke regional committee ende ke jingkli jo fi kalau nang sekmat kinle ayu tinga tharai ka kam kala dep hadin balayo ya ke report ke pasai ke stang begin ya lekmen tenda ya mentang yang berkuat ban disclose ya kata ke inside of the report ai ba ke sarkar kan sasim ya ke por ke babiang kanu ke por ke babiang tam ya ke kan sasim ya ke ji pentip sekipat ba dengan bagi social media press media kata kasyong ka state government la uchi minister skobin eman terpenai ki details ka report ha kane ka aku dari kasyong uchi minister la skobin le kata itu skobin benda kata la sek pajba kila angnut pala bangko batip ti hendri nganam la banong kata la sek kasyong ngin khamyo hirup discuss benda kata la kalong badai bain ayak ki details barakot makrang dot kejikran buat uci bisa asam rubah satu kan bah pengen details nengin su ong ba la settle seal and close it. And then we go for another phase 2 kata kadi kejinya kran ikasong pede ye la kapoi ha kaban le kumta ne wisdom jo uci bisa sumdei kan pentip pajbana ru pajba kintip kumakira lang aran ko atin kasyong hakaji start di Sepang ini. Jadi kita kini ke area pada kita panggil ayok bet full. Kerkum ketuk ke area of differences kaba declare menswa, recognize menswa, da berarti lagi state ngiyok full. Itu betul tinggal ayok barok. Kumba kalau kan badon ke area barok. Kita pada kita panggil ya duk tugas ni itu kasyong tang dalam lek ya ke demarcation, final demarcation.